Troxike Braisi Council Mahangkithek Arani Catalan. Dr. Tuliram Ronghang Phong Thomapong Karbiang Autonomous Council CEM Anghoi Kangnitu. SMWS atumpen hawar ke hat towar krong thompen samuguri atowar kahino adim an longle ke papleng. Kardom pini prime time birta longpen nilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta birtang tonpen. Pini bo signify inkoira ke thamarni Karbiang Autonomous Council Secretariat atumpen chapatir pi ponsi langkung habe sarsing teron auditorium holalong ingdeng troxike braisi Karbiang Autonomous Council amhang ke thek arani alira lonpen ketalon. Kidamtang Pharu Krisir Kebra Phokebra Isianingkan Wusik Nipai Inkoira ke Thomarni Karbiang Autonomous Council Amhang Pethek Ponsi Pining Surihini Ra Inkoira Hini An Ningkan Trok Sikebra Isi Arta ke Plengalong Karbiang Autonomous Council Secretariat Atumben Chepatir Pi Ponsi Aliralon Pen Ketalon Pon Bangso Amai Ada Porpai Troksi Ra Achiti Mapora Lompen Karbiang Autonomous Council Chairman CEM MP MLA Lapen MEC Kidoan Atumpen Ru Samson Singh Ingti, Khor Singh Terang, Sar Singh Teron, Langkung Habe, Akumlina Longan, Humri Damsi, Kachiki Muasai, Deng Ponlo. Bangso Phi, Porpai Nerakebra Achiti Mapora Lompen, Karbiang Autonomous Council Secretariat Complex along Manpeng Kido, Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tisopen, Bharat Adet Alama Pangjar Ponlo. Puthot Anarlo Chitim Porpai Krihini Alompen, Langkung Habe Auditorium Hall along Mai Pedo Ponlo. Bangso along Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangpen Japonsi Mai Pangcheng Ponlo. Mai along Karbiang Autonomous Council aputhak lamthe chithan ponrinti lapen non ke wangjilang arni Karbiang Long ansuse kachingthur amu pen chenglok loke charli ahin lapen prekja masai long kidoan kipaphrang don thekji aphan chingki chithan pon. Bangso amai long manpeng aluhia manpen Jogen Mohan, HAD Minister, Revenue and Disaster Management Assam, Aluhi Sarpuaman Ben, Dr. Numal Mumin, Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, Nandita Garlosa, Minister Power, Cooperative, Mines and Minerals Assam, Vidya Singh Ingling, Chairman, ASHIDC Assam, Raju Tiso, Chairman Karbiang Autonomous Council, MP Horen Singh B, MLA Dor Singh Ronghang, Padma Shri Professor Rongbong Terang, Padma Shri Dhaneshwar Ingti, Karbiang Autonomous Council MEC Atum Duan Chetong Dunsi Bangso Mai Mesen Pen Pichun Pon Bangso Mai Long Sar Angjok Tok Biaphan Khor Singh Terang Award Dharam Singh Teron Aphan Excellent Award Lapen Karbiang Autonomous Council Best Employee Award Pen Chenglok Kaprek Kaprek Awards Dame Pipa Jerpon বৃহৎ স্বাৰ্থৰ সকলে কাম কৰিব আজি সংকল্প লৈছে আৰু আমি ইয়াতে খুব ভাল এটা পৰিৱেশ দিছোঁ যিসকলে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা বিভিন্ন দিশত শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অন্যান্য দিশত পাৰফৰ্মেঞ্চ আগবঢ়াইছে চৰকাৰী হওক কৰ্মচাৰী বা অন্যান্য ফিল্ডতো তেখেতসকলক আমি কাউন্সিলৰ পৰা আজি এৱাৰ্ড জনোৱা হৈছে এইটোৱে উৎসাহ জনাব উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁলোকে আৰু উদ্যমেৰে কাম কৰিব নিজৰ পাঠ্য পঢ়া শুনাত ব্যৱসায়ী অন্যান্য দিশতো কৰ্মৰ অৱস্থাত থকা অফিচাৰসকলে দায়িত্ব লৈ কাম কৰিব এনেধৰণে আজি খুব এটা ভাল পৰিৱেশৰ মাজেদি আমি ৭১তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আজি ইয়াৰে নতুন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত আজি কাৰ্বি আংলং জিলালৈ নতুন শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আৰু কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিবিলাক পেকেজ যিবিলাক যথাৰ দৰেকৈ আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ উদ্যোগখিনি দিলে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ আৰু খুব সোনকালে আমি এই 5 বছৰ যি 5 বছৰৰ কাৰণে দায়িত্ব আহিছে কাউন্সিলে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি News Report Longsodar Ingti Karbi Anglong Live Kidamtang wo signify inkoira hiniarni abarim CEM Dr. Tuliram Ronghangpen CEM Anghoya Phan nomination alo jokponsi pini wo signify inkoira ke thomarni surihini ra inkoira hinipen surihini ra inkoira troxi abaha phan abarim CEM Dr. Tuliram Ronghangpen puthot CEM Anghoy chingnipon thulo Bangso amai Karbiang Autonomous Council Secretariat Session Hall along ada porpai sirgep alompen pangcheng ponsi Karbiang Autonomous Council ang hoilong kangwai tangabang phubang phiatuman chedon sarpen Dr. Tuliram Ronghangaphan CEM Arpu pekponlo
Kebang jilang arni Karbi Anglong ar lokacing thura sai pen chenglok keklem kedam jia sai kedo anta surihini ra ingkoi ra hini pen surihini ra ingkoi ra troxia baha CEM Dr. Tuliram Ronghang pensi langchari ponpun CEM Dr. Tuliram Ronghang pen phirangke tumpen kachepatheng no ponahut nang kapachini dun alam arjupon sina Dengkreat home laso special session laso hemkang kirlong laso ke Japon kang ipon abang lake kang wai pontang Karbi Anglong Autonomous Council as chairman ake hai raju diso cepahem kuponsi pini Dengkreat home Karbi Anglong Autonomous Council laso ang dengalong kang wai ke dilipansi nang wai pasi aprang sini li Karbi Anglong Autonomous Council a chairman ake hai raju diso paninga propet lapen ke chopati dun de pin pen kham khe dun de pin pen ban korapli Karbi Anglong Autonomous Council kang wai pontang emisi ke hai pi dum alang atum nili fansi ning pen nang jong pon lapen ke tok jir pen arona teng pen Karbi Anglong Autonomous Council kiri pon arona teng pen nomination dilo lapen alang atum tok jir pata Karbi Anglong Autonomous Council chairman apan PC pini chairman ake hai bang pini hemkang thiralo kang dakon lo omte sabi pin pen chopati abi pin pen Tuliram Ronghang dengke create home Karbi Anglong Autonomous Council asiem okon Sir, iyan kasi bakon do malapit ni ko. abi lang lagi arona teng pen sinabik ko Sir, iam ke baklong akiniam ayam siam mo bang kan lake pon. ni tum sit nanta matha thelang monel tum theklong da poi thiru yung mok theklong Bangso Mailong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso lapen MEC atuman chetong dunsi Bangso Mai mesen pen pichun pon News Report Karbi Anglong Live Kedamtang wusik ni phai ingkoi raisi aning we Hamren Police Station ke parlo nokte rang hawa rong phara rong amikar Chandra Ronghang artaning kan thok sikep abangphu kachong dat apreng kachitu tong thek thea jo apran damnang joilo Hamren Police Station angkang nokte rang hawa sengrong phara rong along Ajir kachitu dunun e ajo inut ningkan thok sikep ar lenkesar Chandra Ronghang inut romaning hi arideng pen arenga hu ki sojo apran damnang joilo ahok kedamtang wusik ni phai ingkoi raisi aningwe por phai kebra chite apor malong karlitang Chandra Ronghang ahemalong roman ing hi abang damsi ing haptur damplin api ningkan troksike barlengki sar Chandra Ronghang aphan ajir charne damlo bonta Chandra Ronghang abang nonamatke nangdun longle helang puki puduna jo roman ing hi abang inut saru ningkan troksike arta Chandra Ronghang aphan hempen sandam thorsi untik theng chok amat apran damnang juilo Karlitang Chandra Ronghang tumachor khirla tiron pipen bahini vetsi hemkidu chom kisa rapor hut anparta ajojir lo apor kidampen mahumang pen romaning herding apran damnang koklo Karlitang Chandra Ronghang lapen achor khirla tiron pipen banghini kidochot asomar atumpen kido kacheprek jamajok kitheng kichok esekta rabdun thek abanga wedelo bangso jok areng kiso Chandra Ronghang abangke apran damnang juilo Bangso puthak Hamren OC pen kaningje pon atengke apran ke dam joya bang Chandra Ronghang abangke arenga hu ke so pen ajoksi apran dam nang juilo lasi ki thitang arpuma bangke postmortem aphan Dipu Medical College along pondelo lapen areng kapaso bangpu romaning hi aphan ajokang teng awar sai chuensi kajuilo bonta alang liphan kiria sai dengbomlo long lote nepsi hem kangsam bengpon pupusi thanpon তিনটা 45 মিনিট একটা খবর পাও মানে পিডিবি এটো আমার থানা অন্তর্গত নকটেৰাং গাঁও বুলি কয় এটো ৰংখাৰ গাঁও তাৰ পিডিবি আহি জনায় যে তাত মানে এটা মাৰ্ডাৰ হৈছে বুলি কয় মানুহক তাৰ এটা ওচৰৰ গায়কে গাঁৱৰে এটো ইংহিং গাঁৱৰ ল'ৰা এটাই খুৱাই মাৰা বুলি কয় তো আমি খবৰ পাই লগে তালৈ গ'লোঁ গৈ দেখা পাওঁ যে হয় তাত এই চন্দ্ৰ ৰংহাং বুলি যিজন বয়স অনুমান 70 বছৰ হ'ব
70 70 হ'ব তেখেতক এই একেই নকটেৰাং গাঁৱৰে এইটো ইংহি গাঁৱৰ এইটো ৰমেন ইংহি বুলি এটা 23 বছৰীয়া ল'ৰাই তাক এটা আগদিনাখন ঘৰুৱা এটা কিবা কেচেল লৈ তেনেকৈ মানে আহি ৰাতি প্ৰায় 10:30 বজাত আহি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই লৈ মানে লাঠি এনেকৈ মূৰত মাৰি মেলি পেলাই থৈ গুচি যায় মানে সেই মাৰক মানে আঘাতক Hamren Pen Daniel Hi Karbi Anglong Live Towar kahino penta sonsuria kisung chitong nangko towar jongsi kimesan avete rong rup sitami kilangalon namatsi thekdam longle towar kawe pena jog rong rup kachiboche akaya long isi kasik sak kithenai asonlo Lason si mithangke dama towar an abangke mesenangji lapen kiso kyun e hut kache pona phan an abangke mesenangji pu matha pen pini hawar ke hat towar krong thom kache tok along pen samuguria towar an sen moholdar welfare society atum towar long sangti arlong ke thok asai dengpot Bangso towar kahino kilit pega jok rada tum kacheleng sung piglo athe bangso towar dilitum sangti ke pon pena jok penang an towar kahino dun nangdolo la so pena jok si nilitum a society a hin pen pinia bangke towar kahino along ke thogasai dengponlo Sen Molda Welfare Society Wepen social hik konsi dumda hukum dan manglo secretary president members teman dat people kali diklaim nang ko ke hanglo ladak bangso haurogat tiniali samaguri bazar an delitum sangti gari ke suli pena jok penang ang towar ilok ne kahino pen rada tum tehla kisung do pena joine delitum heklong pena masi delitum welfare society hoi pen ko delitum social ke claim cipitik pon jai me pen sipini delitum claim pon ke hanga sai sidak samuguri hauragat tiniali pen ulum hauragat samuguri bazaran delitum konti donai pon pon চেন সাপ্লাই ছ'চাইটিৰ পৰা আমি আজি হাওৰাঘাট তিনিআলিৰ পৰা আমাৰ চামগুৰি বজাৰলৈকে আমি অলপ ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে আমাৰ ছ'চাইটিৰ পৰা আমি ৰাস্তাটো বনাইছোঁ মানুহৰ যাতে সুবিধা হয় অহা যোৱাৰ কাৰণে এইখিনি আজি কাউন্সিলৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে নহয় জানো কাউন্সিলৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডেৰ দিনাখন আমি এই কামটো আজি আমি সুকলমে কৰি আছোঁ এতিয়া মানে Bangso asai ke denghut SMWS amaipu Bimal Teron dun maipu Ganesh Teron Kong Chunbang Tongkeswar lapen financial chunbang thang teron atum chitong dun Phuluni pen dirchuna rongpi lapen hawar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong Live Pini prime time berta bangke laponsi kanton iglo domi thagmi kardong